hey Ghana for Tracy Boache wo ma pressure papa uko Instagram a enya asem ketwa sister no u follow no e wo Instagram a hwe yi a wona na bi pa wo go odi bi hye baby no ka kire o se daachi bi busuenchiri ma e ba no munyina mo nche na obi anya bi anhwe a wo de ani brebe kwa kotam gold na koton pa mansion first na musum onim dressing say so de any combination or pink or abo pink or green or abo green say colors no or blocky ni sa na ni fie ba ko papa no aye nim no papa no de be si na ye hunu na nim da ye nim ni din da so aye tuntun so aye kokko ye nyina ye nim menu ye nim sister yi etini pool hu na ye pool no wo se night pool wo twen ne dofo enwuma wo hu na wo ahwe pool yi mu nkane a ye so so atimu sai jawachi sika beye de wate momi enkohwe sister a wote ni pool hu ebo odonyum se na de night pool wo twen ne dofo papa bi momi enkohwe bi bra wate ye nkobo ye ni akon hu. This is how I'm waiting for him, and then a night pool. And I'm also not mete that's it. I'll wait for my baby at home. Na fair about the same, na dog quay. Na minha deni